yang story di sedih menurut apa di na berarti muko dah sari wawang ha iroyo na sisi lo moto ele di sore lo di darat kele di sini lo moto ah oh lo to nak lo pasti letuk syarita na sari wawas ti kak ah hai marage tu monro nyemuk shalele no beti he indra lo bundulu no syuah he nah kalau selesai disalok ke macam neneng aduh ya sedih lo neneng nak syok lo min mau bunru lo to minren nak perni kembali sama saya wide beti maraga no beti nak mau bunru lo mau bunru lo minren mesti kira to ka masih hai wide neneng tanya iya mas teke endok tanya iya mas teke ini kau lihat pari launnya apa dia siang kalau minren nak ronenit ka mas matu no lero selurak lalu kalau to minren maraga no beti ajak nak kita cenderung nggak sikaan deh ajak namu tojo janda berkara depan non remala dibolain kami sebab aku demelok minren kan di darat kelo bunru lu engkau tuh syua dibolain malah engkau jadi roya tin rupi teduh si dolo cak namu tojo iyo lo mau kita bunru lu nolok dinreng ngok bela pe tetep pas cari tanah nah tepu mana nih pura winreng rago baik tu lo mau jadi kita semek kok nak kuah semen neneng pada kak kita riwawang nggak den rok aku pakai sari wawang nggak tania sari wawam beti sari awang iko na patujum be iga be puna timu loh ada kalau upau tuh pak timuku jadi aja namu sok pak guru ada janda pak wisten udah iya deh beti lah si anak dari pak guru mati aja tapi saya dibahang pura tuh kamar ada daging deh lah doang makanya namu tuli lo minta emosimu tuh dita lo aku minum pak burah ini kok ganti pak burah pak mahari toja itu karya baik kau nak empal keturang nggak taruh sariawang justru ya na rokok sariwawan neneng pak siaga ngestuan yang merutahang kabar baru aja dan jadi sariwawan nih nah lihat pedih harti nak kondisi ya neneng kau nak ke sariwawan temeng arega di ulukku arega meke kak kona pasti letuk di kongka kareba baru runtuh jadi kurwin nah dokoya arti na lo neneng jadi adei monro yang caji sariwawan nih pak yang ngetoni monro pendang cari taja jadi au yang caji sariwawan nih ya anu lo neneng ikat uang wih ajak sana dulu mencari tangga beti monro gopo sesarku kalau na sesat dulu nih monro gopo sesarku ajak sana dulu matu pi sana apa ya kurang kalau cari tahu nak kejaji jama-jamang nih kalau nah deh di waktu karebani katawan nak lo silos testak udah udah